hayi Isikhumba. wesiqalo kahle kahle lapha sitokhuluma naye indzaba naye indzaba fanele sikhuluma funa ukhethe futhi one sitokhuluma indzaba yokuthi izi ufuna kusebenza la noma ufuna kusebenza esitolo. Ngoba isikhumba yasenza balena mina ngithi sayikhuluma nene phela saqedza. Ngamangala mina baba isikhumba ukuthi engineer wena phinde futhi sibuyela khona lapho. Ba isikhumba wathi wena mina ngibamba amabhaba la. Ngena late esitolo. La ngena nyalo sengiyakhetha baba isikhumba. So uyafuna ukhetha. Kanamhlendi kahle imfoto yami ngoba baba isikhumba kwesibili ngizama ukuthi ngende kahle namphindi. Ngicela ukuthi ubabite bonke labathinzekayo. Umtsotse, umakwakho, umagunyembuzi, bonke nagumbe ngembala. Umfonele. Bayaphila abantu abangaka. Bonke labo basebenza lesitolo. Ngibafuna la. Namkhulu lembala, mkhulu ngamkhulu. Namkhulu ngembala. Kunomhlangano ngalesihlanu. Uyangivaka. Kutokhulunywa indzaba yokuthi lesitolo sabani. Ngaphandle kwalokho isitolo siyavala. Kona vele yabona ke indzaba yesitolo lena vele bese isinika inkinga ngoba nami bese ngididekile namkhulu uthi sakhe. Nazibani uyavela uthi sakhe. Ngize ngaxoxa necoshwa phela ngale la uthi khona nje njani ngenxa yokuthi sekuphethela abanye abantu. Ngiyibona le ndaba. Ngakutshela kodwa ngithi hayi babe isikhumba nami phela ngizama ukuthi ngibambe amapapa njengendvodza yabo indvodza ayithembele enfeninye info yinye ivame ukunikana inkinga ngoba isikhumba kutamnika yakhe. So kunomhlangano uyaphuthuma. Ngiyakuzwa. Ngicela bafune bonke lothinzekayo. Ngibatshela ukuthi ngalesihlanu ekuseni Ngalesihlanu ekuseni. Kuphi nenzawo khona lapha esitolo? Phema ngo Hayi lapha esitolo. Hayi lapha esitolo. Kuphi ke nenzawo ke baba esikole? Lemangweni. Hayi. Ngiyavala baba esikhumba. Angivele ngiqale nyalo ngoba mina ngiyamthanda umsebenzi wami baba esikhumba. But bese ngifuna uhamba une answer ukuthi uchoose ini. Yebo bengisasho ukuthi umfana uphutha kahle. Nedi nje ngiyakhona ngicabanga ukumgcosha nani nomfana yangidla manje. Ngiyangidla nama kwakhe nje sike sacabanga kabi lana ubhizi sofuna ukuthi lo mfana sayile kuba nesiqashi sisebenzi. Awu. Yebo phela vele sofuna sisebenzi yena esimlekelelako umfaneni cabanga nje. Nasebenzi yena bese wena ngoba naye phela usendlini uthi yathini awutati tibole ngibhekana nato mtsotse ngepha ngoba kulenyanga babe yalo lethando awumningi indele nje kule nyanga nje umfunele sisebenzi kule nyanga nje hayi ngeke khohla ngoba le nyanga babe nyanga yenu babe mtsotse ngikutshela ukuthi mina nje ngoba ulana nje ngikubidelela ukuthi ebani lesitolo usomtshelile nana sikhumba ukuthi kunomhlangano ngalesihlanu khuleka benza wesesitolo ngakutshela ngesingilizo umgcapha madoda isibendana yokhulunywa yona lenzaba ukuthi lesitolo sabani ngibuya naso wonke umuntu ngiyenzekako nje lapha esitolo utobe akhona ngibuya naso lesi usho kanje ngibuya naso lesaba masho kanjena ke babe angathi ukuthi indele engakalo ithembile ngoba phela wena ngifikile kuwe nini ngakhanzi umuntu ofuna umuthi lo njani
bengiseMozambique manje ke sifike siyangishana le nangifika khona ihlahla bengiyothi ihlanganisa manje nangifika le nangifike ngithola ukuthi hayi labo gobela laba lelwimi labalikhulumayo nalelwimi lengithi nalo ngoba mina ngwagogo phela nangifika ke leMozambique ngikanza ukuthi khona abasiva lathi nebangagogo ukuthi sithina sifikile fika washalela amalwimi saphambana ngabe singiyabona cha naso ngilimata umuntu ngcono nje ngibashiye ngiyathula manje haleluya ubuyile usho ukuthi inyalo kusebenteka ngoba ufuna umuthi lokade kakhulu ngibani ufuna umuthi maqala lamakhulu yeva yini uqhamuka ngadala kuleli lasemzansi phela ngeke etile maqala lamakhulu kusho ukuthi lelicala lelikhulu lengikhuluma ngalo ngiyilo phela leli limfakelele imali umuntu yena ke ukhuluma lo philweni hayi phela isizulu phela uyabosize sitawufana ke naye lo ngoba ngale Mozambique imfula efike yashana bese ngiyatholani kahle nakulelwimi ngoba mina bengita ngale lawagogo kanti bona nabo bashalwabo ngalapho ukuthi kwamishayishi kuyabona ngaze ngikhulume shayini ngoba nginaso lesingiseko hayi nguva kagogo amayi ngiyakuva gogo sebathini manje hayi kunjalo lona ke lofuna lo muthi baba mtshele ukuthi ake fike lekudilisa impela sokhona efike la imbasha baba sokhona nyalo udilisa umcapho so ubuyile dilisa ubuye ngemandla mawusho njalo ke dilisa umcapho shothi utobusebenza entsambama hayi entsambama shothi utobusebenza hayi nayi imali ngena konakala ophetha dilisa akofa khehla lapho hayi kuthi ngimthinzele umfamu ke babe ukuthi akavelele kuwe wena sokhona nyalo angeke siphinze sinquza ngoba wena imfanelo ngifuna ukuthi ngiyele ngifuna ukuthi mina ngabe ngishite la ngijika khona wena ufuna usale ngalana usita labantu kepha indlela ngifuna basite ngayo ngifuna basite ngemvelelo ngifuna nje ukufundisa ukuthi ngikubukise kahle ukuthi uma upheka imbida lengikuthi uhlanganisa ihlanganise nani hayibo ucala uvele ukugula kwalomfuleta nakho ubese achekela ukuthi cha mina nginenkinga makhosi inkinga yami makhosi mina ukuthi angifoli tinfo noma kumbe anganwa abangisomi nami usho ukuthi kahle kahle emthotheni ufuna mina ngibe lisekela lakho lamnyangeni hayi ukuthi ngifuna ube lisekela ngifuna nje ukuthi ube ngumsidi ngifuna ukubita nangabe ngekho mina bantu bakhona ukuthi bafela bafika bathi hey sicalo sifuna imbida lengikuthi ukhona nakhambe ubahlanganisela fast ubaphekele ngiyakuva baba hayi uyathi kuthini into libona into icabanga lokho Ungichazele ukuthi lesitolo sawu kanjani nje. Isitolo kukhuluma emaphepha, akukhulume kwamango, kukhuluma abantu basekhaya. Amaphepha. Khuluma emaphepha. Phela leli isitolo latisebenzi lokuthi kusebenze kanjani isitoko kubala isitoko akusibhuku isitolo Leli bhuku leli ngeke ulithola mahala ngoba liyachekwa. Tiphi itembu itembu babuya batwegida isitoko ngoba kufuneka ini kufuneka mthelo ngabona ukuthi nyaka malini mthelo sitolo noma singanamaphepha singanalutho basivala nina nje nikhuluma lithi ngoba miamati emkwethe ngisavala kadzeni lesitolo lesi sitolo asivalwa ngaphoyisa mama sivala ngobani manje sivala ngobani sivalwa ngalaba bukititolo uyathi ukuthi lento loyikhulumayo kumele ngasonvala lesitolo manje wena usivala ngokunjani phela thina magunya nathi umpolisi maphoyisa mama okay baphoyisa mama mina ngingakuvala naye unkulu ukuthi kahle kahle lesitolo sabani lesitolo akusona ngoba basebenza kamayogumbi sebafuna ukundrebula ngoba magumbi kwahambile sikhulumile usebenza kamangegumbi uyati lokho ukuthi ngingangakethi namhla emsebenzi othi uyakuthi kahle kahle khamba bafika laba bamihenga
usho mulo sisilo sebenza awukaze kahle ukuthi awukaze kahle wangixoshela yini omkhulu ngoba wena ngicela ukaze kahle ukuthi lesitolo sakho ngani ngizomsumjunje mina nini yebo uthethe nini tiphi tincwadi ngithethe nini yebo ngoba mayegumbi phela bekathiwadikeni amaphoyisa sitolo nasi ngicela letincwadi talesitolo tawufakazela ukuthi isitolo sakho yebo sikhona mkhulu asiso sakho wena ngathi sakho Ithole imali. akusifaka isitolo wena mkhulu wena Nomanyana angathi kuthi indluwana isitolo akusiso sakho makuphela inyanga ami ngicela imali yami. Yokupheli wena ngikhulumi nawe nje ungawarisheki ngalapha. Nomanyana amasheke mkhulu uhola njani esitolo utawubona njani ngoba lesitolo akusasifaka uyabeva ke mphakathi. Uyabona abantu Bathi ngizobona njani esibusuku. lalela wanguyeka abantu nje yela lesitolo yala le bantu Nami ngiyachaza. Ngiholi ngihola njani esitolo esingasiso sakho. wawolwe wasebenza wahola Ngiyahola asokuthulela la angikhulumi abantu abangaphephanga niliphepha lamphakathi mithi niliphepha lasemaphoyiseni mithi ongilithisa mali mkhulu lana thina singawalanza amaphoyisa lana sibuye nawo ngoba kumaphoyisa lamalambili wawona mfana wakho maphoyisa lamalambili mahamba mahlupha abantu nyalokuthi usitshela usisilambile balambili lalela la lalela safasa nya awubambi umuntu ngitshanje wabona uzama ukumthusa wena mkhulu wena uyathelela wabuyeka abantu uthi nesitolo nje udlala ngabantu abantu uyamthusa Awuchazi mtsotseni Awuchazi. Sekucedzile kuba asibami lana thina Sekucedzile ukuba asibami lutho lana Safuna abantu ukuthi ngiqadisele ukuthi inyalo kontekani la Chaza. bathini mina bazala mtsotseni akhuluma abadala bamele ukukhuluma ngikutheni ngiyayela ukutheni khuluma yena manje khuluma ngisiminekile nini nasengicedzile okudala nini yethe tikhiya vele ngiqhubeke naso lesitolo ngoba mina maye bese ngicedzile vele ukubhadala Nawe ngathi uyahema nawe. nawe wathi nje uyininkinga uthi sakho njani ngemkhulu sakho njani esitolo sakho sesiyahla sonke njalo mkhulu amaphoyisa ayahlala apha besikhulu amaphoyisa ayahlala sesiyahlanya thina sesiyahlanya ngathi sitovala lesitolo wena umsebenzi ngathi utokuphelile na Ngeke mawuphela ungena imali ka-account. wena imali yakho kulomkhulu funa imali yakho kulomkhulu akanasitolo akananesi Kuma-ke gumbi nyalo uthi ufuna kuthatha tiya ubone isitolo. Kanjani? maye gumbi ufuna lethenda uyahamba lela ifonile vele bese ngivele ngiqale ukubhadala Awakhethi ukubhadala. yabona nanoma bethiwa besele isele ungabona 5,000 Uyabona ke. nawe nalo 5,000 Badala kodwa sokuthatha isitolo. msindo imtshela miyasathi singisi khuluma Swati lapha sikhulume Swati ngikhuluma Swati miyasathi Swati uyathi kuthi ngesini maja ayinithuthi kodwa nitibima ingasithola njani tikhiya utshela thina usizidilima yes ngathi thola njani tikhiya tasitolo ngoba mina angayimvulela lapho Achazele ngimuka tikhiya ngathola njani tikhiya tasitolo atothula kimi lalela ngambamba lalela ngambamba bona ngenya yi uyashanya la vala lesitolo abesivale lesitolo yasibhala Badaleka njani? Uba wena uhamba utosebantu bathi ngibophisa abantu balomango lokusho ukuthi mina njengoba ngisicashi kwangakafanele mina ngiyoreport bucala
zange sebazobanisini uthuni lapho iboy kulo 2 years ngivulile manje ngoba bafundisi abakhona ukuya le majwaleni balanze abantu ngakho ke wena unene ngiyacela ukuthi bonke labangivaka emhlabeni abakuthathe lokuthi ukuthula kukhona emhlabeni afishane ngicela ukuthula lishonile amasokla amahle kasiphinde sinamukele sinivuselele uhlelweni ibekele sive we don't need kufa la eSwatini nje mako akasuse lento yakhe emakhofini whatever yini wena mbukeli longakusho kule ndzaba lesikhuluma salomuhla asebeme abantu ukuthi nabalwa temperature boba bese bafuna ukudunga emaswati tingqondo ayikho lento lesikhuluma ngayo lena ngeke yenteke methula ngoba Channel Maswati is regulated by the Eswatini Communications Commission through the Broadcasting Code and Broadcasting Guidelines. Under these instruments, the station commits to broadcasting information and news that have been fact-checked, as well as programs and content in respectful language with no elements of hate speech and with no elements of violence or sexual activity. If you hear any unsuitable content on the station, you have a right to voice your complaints with the station management. Should you not be satisfied with the response or action taken, you can escalate your complaint to the Communications Commission at PO Box 7811 Mbabane or call 2406 7000 or send an email to info@esccom.org.sc. Visit www.esccom.org.sc for more information. Ekhaya lalela leli vangeli ekhaya bukela leli vangeli awuleli vangeli abokhokho awukanya kufo lami awukanye usipa awu nina bakangwane ningasaphuthelwa njalo ngelisonto ngayo isimbi yesibuhlongo livangela labokhokho litabe lifikile kufenjwa lifunzwa ngiso sathi saseSwatini makhanya ngiphinde ngilithi ngilikhanyisa liphupho noma kanjani ingqondo etawukhula lobo ekuphanza ukuthi ke besolwe ngiyo nine tinyanga netangoma sonzelani ukuze ndobona ukuthi ke akusilo liphutha konke kwenta kwenu kuliqiniso njengoba nani nithi dano letitsingekile ukuthi libe khona la mhlabeni yathi ba Wabona wena mkhulu ngikutshelile ngathi le sitolo ngiyasivala yangipha ngiyasivala le sitolo lobutsotse bakho lalela mkhulu uthi kuuma wena emajaha phela mina angidlali angidlali ngibhadale kanjani nonke lesitolo phela awuqashwanga wena awuqashwanga okay angiphume phela tshelile mkhulu ukuthi ngiyaphala nyana utawabona ke amaphoyisa emango ukuthi entani nje phela mina ngithi isikhathi sakudlala mina ngaphela ngiphume phela mina athi nangoni isitolo mali mina ngoni ngakutshela ngathi umsebenzi wakuphelela nawe yeke ngene ndzaba lokata angeni ndzaba ngimala Pascal yemkhulu khuluma nanonke phela ndasisa nje wala sitolo na Stavuta lesitolo. Ngakutshela ngathi sitolo sisosana. Ngakutshela ngathi ndasibhala lesitolo. Caba ukuthi ngiyadlala.
lalela ke wasitotse babo ngakutshela ngathi lapha ngakutshela ngathi ndasivala lesitolo mkhulu angithona wamqosha ngathi isitolo sakho ngicela uletha konke labo bebasebenza la sitolo mina awuthule mane nawuthule mkhulu ngicela mina imali yami ingena la ncence kuthi inyanga iphelile ayikaphili ngicela ingene la okay sala khona lapho lakuvala itolo hayi nina ngithi sala khona lapho kwangakutshela ngathi lesitolo sesivalile labo malambane buka sebakuvalele usigebengu wena usigebengu ngaphala labantu abaqashile Ngakhali khumba lesingawomi ngicela bangada lesingawomi ngakhali siyinkinga ngitshelile ngathi ngiyasivala lesitolo ukubona labantu kutolotolo akusimaphoyisa amango maphoyisa amango bagadela ngaphandle ngaphandle abanakekela umasikolo web angikagadeli ikomishina madlola yona uyapapa yona uyaphuma themba lokuloya angeke azashika lesitolo ngeligama linye laNkulunkulu lonyomsapata mina ngiyomsapata ngeligama laNkulunkulu laJesu Kristu akabuyi lo muntu lo sikhumba lo wena hamba uyakhaya ulandzala icingo lami umuntu oshaya ngishayela komishina amadoda lona yolala ejele namhla batafika bambuta bathi ngubani lo ulungela uvala sitolo thina singadi ngoba abanani liphepha abananalutho lokubavunyata alamkhulu vele sikhiyile lesitolo ngakutshela ngathi ndawukhiya ngephoyisa mahala wena lesitolo lesi sithi wele mina siyatiwa nasedrobheni lisekhaya endlini kodwile angathi nami yini noma laba bamfakile isithi mfethu mani uthi wena udalile hayi phela mfethu shothi ke ku-right kakhulu ke mfethu shothi mina ngingadami iphelile wena nje lapho ke shisa konke kwasale washa thu Ngifuna so kahle kakhulu ke nyaka. Yini? Ngoba nje ngifuna sihlale phansi lana sikhulume naye indzaba naye. Uyabona ke nyalo ke wena baby wami. Wena lo hamba ebusuku bonke. Hawu. Bengizothatha inkinga. Bengizothatha inkinga ngithi wena uthi angilwe le relationship ngithi ngizama kona ke nyalo. Buka ngoba phela ngizitshela ngendzaba letimnandi. Bangitshela ngani ukuthi uyapi? Back out. Angithi wena bodongizini. Ngizoyiqala leyo. Mina futhi nyalo ngikhuluma nawe futhi udophinza utshele imali ukuthi mina ngene. Manje bafuna ngene njani nesicala? Bafuna ngene njani? Awukho awuphendula ukuthi incwadi ama wende lutho. Bafuna ngene njani? Ngawungeke nje into njengaleyo manje wena sotshela make nje nyalo ukuthi mina ngisumfana enyangeni naloku obvious utomtshela nje bengikwatile asho bongekho if bolphevile lecingo lami bengizomtshela noma wakho yathi nje mina nama wakho zasiclash uphethululeke phela yekela lokukwada ho mina ngikuthanzi maso kanjena nyalo buka nje sonjani my baby man yatingonela suku suphami ngijabulile ukuthi la sengiphumile echuchene nyalo ngisacabanga ngomehluko ngicabanga phansi ngicabanga nje wena phela nemfana efula naye semkhulisako uyabona nje usho ukuthini masho kanjani nje ukuthi nje nawe nje nakancane nje ucabanga amehluko uphuma nje kule stress lesoko yayibona usho understand umehluko wendene umehluko kude ngwendile ngahluko nethi nje angeke vele nje uphinze umbona sicala unemanga wakhwehlela ngaka unemanga unemanga usho ukuthini what do you mean sicala ukuthi mendeni manje mehluko kude simendele unemanga ngiyakwathi phela mina umendeni mehluko why wena ube concerned kangaka ukuthi ngimendeni mehluko ngoba phela wena nyalo nje ngawe uyajabula wena something bese uyabhuqa mele mina ke mbhalisela ngikukhipha kulesinyanga sakho wena nyalo ngawe uyajabula mbali nyalo ngibhuqe ini angibhuqi mina namsuthani kinga angithi ngakutshela ukuthi mina le relationship into yilwela ngendlela yami ngivele ngasho ngenda lokho ke nyalo
So wendeni ke? Yebo ngilwele. Kanjani phela? Ngeyami indlela. Angithi na uhlalo uyilwela ngeyakho indlela nami ke ngilwele ke ngeyami indlela. Wathi akuyangiphakamisa emasokisi nami ngibe invoice. Ngibe invoice ake ngiyakutshela ukuthi sizothedi nyalo nena weshothi sizodinga sicale kahle silungiseni sabathu kuphinde sishade. Wathi ngicabangisa kakhulu but angifuni ukucabanga kanjalo but as long as ungakenti into letakubeka nje ejele. Ejele. As long as ungabuyeni nje into lebhecela isicala. Ngeke le nto le. Sengigcina lo office hamba ukukhipha mina emajele ngitsiniwe. Ngeke awu mina nejele ekhululeka isima enemies. Ngeke le nto le yenteke mbali. Manje kusho ukuthini kusho ukuthi mina nazo sicaba kanyani. Yebona nje. So ushinzi baba sotakuvuma. Angivumi uyangivuma odi choice. Chaza ke ukuthi kenyalo secalile sesimayela. Bese nginewari ukuthi umehluko umenteni. Umehluko uyaphila. Yeah. Unengcina malanayo. Yeba fethi ngenzaleyo. Unengcina malanayo. Yeba fethi ngenzaleyo. Baba la fiti na labo gobela bathaba boni lufa yamsamo. Ulengcina malanayo. Ulengcina malanayo. Bangisale nalena ngihamba ngifuna sithunde sami asibadlala ngami. Bangisale nalena ngihamba ngifuna sithunde sami.